Benvengut a Gen, porte d'Aquitani. Vous m'entrez art dis une Genseminade, un percus en ville sur les piades du poète agenès Gensemin, au costat de Geli Grande, force implicat dans la vie de local occitano. C'est ici, dans la carrière des Scarretiers, où nasquet Gensemin, avec darrer nous l'hostal de naissance de Gensemin, un bisquet amb la sua família, tutto la debuto de sa vita. Ici també, sent del barri Sant Antoni, ell era conegut per estre el barri des Paures. Havent menat una acció de sensibilització al prep de la comunitat d'Agen et donc també del conservatori del museu d'Agen et fa 4 o 5 anys havent obtingut que tots els objectes que són exposats dins la sala consagrada a Gensemin són dins la llengua de Gensemin et dins la llengua de l'estat francès. És una simple qüestió de justícia i de dignitat. Al pet de son estatura hi ha marcat una frase pla polida: «O malengo tu m'has dit, plantaré un estella a ton front encrumit». Perquè Gensemin, déjà à l'époque, era conscient que calia lluitar perquè aquella llengua deminguesse pas. Hi ha un vers cèlebre de Gensemin, diz: «Le peuple fidèle à sa maille sera gascut toujours et franchiment jamais». C'est aquí davant le buste de Gensemin que s'ha estat escalprat per un toulousà del nom de Benezech, ma pla mai interessant que aquell buste hi ha l'estatua que és sur la plaça Gensemin. Le Gensemin moriguet le 5 d'octobre de 1864 et 6 anys après s'inauguret l'estatua en presència de Mistral, foguet inaugurada gràcies a una subscripció publica. I per vos dire a quin punt Gensemin era aimat, vos vau citar 2 causes. Un funt de peluts que se trobaven o dins les rencades o dins de camps de presoniers que eren estat raubats per l'armada alemanya, demandaven a ce qu'on los mandesse d'obres de Gensemin en plena guerra 14-18. Altra causa, també, apoi venguet la Segunda Guerra Mundial. I en el xinès, com per tot, els alemanys volien raubar totes les estatues de ferro per utilitzar el ferro per fondre d'armes de guerra. S'est passat una causa extraordinària. La population amaguet l'estatua et jusqu'à la fin de la guerre. Les Allemands la trouvèrent pas. L'une risenta s'auticava en portant un punyat de flous. L'autre, chagrina, caminava, le cap baixat, les ailes en plu. «Marianetto, on vas tan neurosa?» dis la chagrina a la joiosa. «Me'n vau dins la vila d'Atzen, passarei debat sus grans aures. Apoi me n'anirei chez el medici des Paures. Li portar de buquets e li tornar d'argent. Mes n'ei discut. Te, vos que te los conti, 1, 2, 3, 4, 5, e n'avent d'autres vai. Dins la tireta de ma mai, o s'en tornat urus, atent que te zo conti». La botigola se troba a costat de la plaça Gensemin. Gensemin s'instal·let per justament fer son mestier de perruquier. Et donc, en tot pensional du monde, recitava les poesies que havia escrit
avant d'entrar in sa butigola. La butigola era també il domicili del poeta e de sa moglie. També la moneda tornava perché non solamente Jean-Sémin recitava, ma faceva pubblicare sa opera e sa opera s'appellavano Las Papillotas. E allora perché Las Papillotas? Perché comparavo cada opera che faceva a una papillotta de son métier de perruquier. C'est ici davant le théâtre du Cournau. Alors, aquest théâtre n'est pas le théâtre del temps de Jean-Sémin. Le théâtre del temps de Jean-Sémin s'appelava le théâtre Montcorny. Era mai pitjor qu'aquest théâtre e un lit vengué jugar a la combi de Jean-Sémin. L'abbiamo conegut del temps que ero estat fa un viatge a París e abbiamo simpatitzat. E Liszt abbiamo pla aimat una peça de Jean-Sémin e aquella peça s'appella La Serena al cor de glace. Le títol que exact de la composició de Liszt és Faribulo Pastoro. E justament Liszt ne faguet una musica, la juguet davant Jean-Sémin. La Societat Literària du Jean-Sémin d'Argent organise cada an després 1921 un concours poètic creat per Jaume Amblar. Prepaus de concours et catégories seguentes: français, francophonie, occitan, catalan et juinès. A l'escasens de la remesa di premi en juny, avait rescutrat Jaume Carbonell, le laureat du Premi de la Ville d'Argent 2019. Scrivi dei poemi in occità dei pays 10 anni, ho cominciato nel 2020 e io 78 anni, ero quand même. E allora poi mi sono messo a scrivere dei poemi e quando ho scritto un ventennat, lo ho fatto passare a livre rouquette per vedere ciò che io ne fare e mi dice contegno e te cal scrivere tutto ciò che ti viene per il capo e giura ma e poi trigaren. E allora ho fatto d'accordo, lo imbuiavo di tempo in tempo e lui mi rispondeva pas, mi ha aiutato, ma poi rineggiavo. Quando ho scritto e ho insegnato come tutto il mondo deve fare, di vedere se il cop deve essere pubblicato. Allora, il y avait una rivista, Lugai Saber, che è a Toulouse, che è la rivista del Saberut, che è un po' universitario. Allora, ho scritto 114 poemi, me ne hanno pubblicato 3. E poi ho trovato un piccolo rivista che si chiamava Plume d'Oc, che era fatta dal costato da ici, da Gent, e Elis avevano un'associazione che si chiamava Las Buenas Lenguas, e mi prendevano a cada numero, mettevano un poema di io, e poi facevano anche 2 libretti che facevano Las Buenas Lenguas, un libretto in 2012 e un libretto aro. Ne venite a fare un, e spero che l'hai fatto, che è la Plumodò che hanno finito d'esistere e che per me mercegià mi hanno pubblicato tutto ciò che mi abbiamo pas pubblicato. Allora, il y a un po' di tutto qui di dire, ma enfin, se vedi ciò che pensi, ciò che dici e di che parli. E tutto ciò che hai scritto si è passato a tal. Mais au lieu que tu ne pas ça, comme on dit que c'est passable. Est-ce pas possible de dire toujours la vérité pour ne pas fonctionner encore? À quelle vérité que disait est une construction des circonstances. Mais soyez avisés que si dice ciò che si è passato verdaderamente, manco toujours qualcuno e mentiscono un po' per arrangare le cause. Ma cada due presenta de cop le cause al revés de ciò che si è passato
i cal anar a pitjor cop que la veritat se pot pas dire d'un cop. Alors, aquel concours, j'enseigne d'argent, es como las publicacions. D'abord, quand tu escribes, pots pas escriure que per tu, même si és autobiogràfic. Jo so que escrivi és al même cop autobiogràfic i etnològic. És un viatge de fer veure el que se faria altres cops. I apoi, aquell premi que he hagut bé, i me l'han ballat l'any passat també. Havia ballat de poesies al Christian Rapin, el lexicograf. I això fa quand même ma visi que sos reconegut, c'est-à-dire per los altres és tal. Aquí pot dir jo que soy poeta occità, perquè hi havia Roquet que va dir jo i que aquí va dir un tabet. Hi ha de cops que soy palenc de la poesia, mais il faut pas de poesia, il faut des poèmes et soy puleu contar de poeta quand s'hi presto. L'any passat ja m'havia imprimat un poema que s'appellava La guerra. Bon, soy contra la guerra, E un gan n'ha ballat un qui s'appelle La mesure vertadière, c'est-à-dire le mensonge véridique, le mensonge vrai. Bon, ça ne pas per de que com és vengut, jo dic que és impossible de viure en grup, en colo, sin la mentida, mais uno mentido, quand même, que es parla mentido del polític, del medici, del comerçant, etc. Es parla un mentido aggressivo e che deu fare de mal. Es un mentido per adubar les causes. Jaume Boué, dit Jan Semin, a laissé mai d'une piade din sa vila. Per retroubar son occitanità e onorar la lingua du poeta, Adjes implique pau a chapau di la signalisation bilingue e l'isation ligada a Jan Semin e me l'ajuda de l'association Adjenes Terre Occitane. Et aimé la catégorie occitane du concours Jan Semin d'Argent, Adjen s'inscrit dans une tradition littéraire qui se deu de mantenere, per la lingua e per Jaume Boué. Quand ausici ou quand disi l'uberbi gulzina besi la padena an l'oli que bulis et los légumes que sont a gulzina et que sont a coire plan planète. Il n'y a pas de mots qui m'amènent din nostra lingua occitana, avem déjà tant de mal à défendre notre langue que podi pas prendre le temps de naïma humain que nous autres. Le rugby. Ici, le rugby se pratique amb un bexigo, un bexigo de porc, un bexigo de tessou. Et la bexigo est ovale. Et c'est un sport qui s'appelle donc le rugby et qui est vengut un élément de l'identité occitane. Et mai particulièrement aquí en Adjenes.